Rung final ke Morocco pat ke Senegal hak Afrika Cup pat limno ke Real Madrid hak Copa del Rey pat job ke Arsenal hak Carabao Cup. Ngai ko balay pipa rogi bersutan pan page ke channel sababan share like subscribe baca hai terugum jo hak jing lekai jong ke Carabao Cup hapdeng ke klub Arsenal bersya ke Chelsea ke Arsenal klub limno Dalail Argol wat la ke jing lekai kalong halaing jong ke Chelsea pada ke jing lekai jong ke Afrika Cup ke Morocco klayo rung final da ke pendim ke Nigeria wat la ke jing lekai halamadan klem don mano bala ban tem gol relara no hak penalti kumta ke Morocco kla kuri jing job da Saul Argol kumjo ke Senegal ru kla job ke Egypt da sigol bala tep da Sadio Mane haka minit kebah nyepupra kumta kari Muhammad Salah keladu no banyorung sejak final pada ke final menta unik kun ke Morocco Prisya ke Senegal banyora ke trofi jong ke Afrika Cup bat limno ke Real Madrid haka jing lekai jong ke Copa del Rey haka Albikati daar lalai gol bat klempoi perkadru nama haduk ke minit ke bakandai peu plus way ke Real Madrid krayo ban pendekai retang lai minit ujepti pula tepe gol penjob na ke bentaka klub Albikati kadau kalong nama baka Real Madrid kesarem hak jingalam jong une ukuj tamai nama haduk kadua ingut ki player bekam kensai walaupun jong ben no kita kidai ukutwa Mendy Rudiger Melita Trent Quaresma Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Mbappe, Rodrigo. Kena gadai ka daw bagi Real Madrid karem hak Albati hak jing lekai jong Copa del Rey. Parlok sa komen lada episode tenat pat episode tenat rukum jo. Ngin sekendo away pat ke video kulai sibun.